حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض لمغاربها وبرها خصوصا للمؤلف هذا الكتاب الإمام السيوطي ثم إلى رجب وزوجته الوالد أحمد عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu thaminu utawi ku bab kang kaping 8 fi dzikri syaitani ing dalem mertelaken ing dalem njelasaken setan. Kaifa hale kaya apa yaslubu ndedel sapa si setan al imana ing iman. Bab nikah narangaki ben ajelasaki setan carana olehna ngerosak ke iman adedel de ke iman sebede dalam ateh kaulawan panjenengan. Sebelum kaulawan panjenengan mengetahui cara-cara setan derma caran gelek ngerosak ke iman, perlu kau nengin bahwa setan kak dinto tocukna terus selalu ngajak kaulawan panjenengan deke jalan-jalan sesat, jalan-jalan seimur kain tinang Gusti Allah, karena setannya kak andik misi andik parloh andik misi andik tujuan sepaling raja. Oleh karena kak dinto kaulawan panjenengan jek sampai tertipu kelaban ajekna setan, karena setan ni kejek sahajaan ngajak bareng seseneng bareng senyaman, tapi dalam hakikat pasti menjerumuskan kaulawan panjenengan deka jalan setak sae akhirat terjerumus ke dalam apa neraka. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ampun ajelasaki bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah Ta'ala dabu ya ayyuhan nas he manusia, inna wa'dallahi haq, saangkuna janji Gusti Allah nika hak pasti terjadi. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kita tertipu oleh kehidupan dunia yang sementara nikah. Dunia hanya sekejap dalam jangka sangat relatif singkat, sampai tertipu kelaban dunia ya. Sehingga menghalalkan segala cara, menghalalkan segala perbuatan nah padahal pun la yatur pada syariat. Wala yaghurrannakum billahil gharur, bencek sampai tertipu engki paneka tertipu napa senipu al gharur, orang selalu cek ngajek ke bareng setak saya yakni lakon nipu ki paneka setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Ben setan neka adalah musuh kang kuwi kun panjenengan, musuh bebuyutan, musuh berat. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah setan ini keaduan sebagai musuh. Lah orang Islam kadang-kadang bi tretan musuh, dari benyaan musuh, teletak nama musuh. Ki korang musuh, sampai tretan ke musuh. Padahal setan pun Gusti Allah pun ada bu. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sangkun setan jeria musuh kang kuwi kakek wattakhidhuhu aduwa. Fattakhidhuhu aduwa, bentetiaki setan ini sebagai musuh sampai akan cabik setan. Rugi orang yang akan cabik setan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Misi atau tujuan daripada setan Engki bane kaaguda kul panjenengan supaya kul panjenengan dadi hisbahu, pengikut-pengikut setan
liyakunu min ashabis sa'ir, supaya orang gila teti orang-orang secelaka, yakni teti penghuni-penghuni apoi neraka. Karena setan ini keteruan dia banyak kancah. Teti ngajak orang seberiman, orang mun kicaka iman Islam mah tak kira teti tangkancah. Maka dari carana setan ini terus aguda aganggu sampai dekik berdecarana setan ini ke adedel keimanan orang yang beriman dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kenalin setan nika. Artian caran kenalin setan dari mah pokoknya mau ngajak bareng setak bener walaupun jeling na orang. Kayak mau ngajak bareng setak bener berarti setan jer ya. Berarti setan nika. Cek sampai gelem ya cek orang ngak nika karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dabu ya'ti 'alan nasi zamanun wujuhuhum wujuhul adamiyin wa gulubuhum gulubus syayatin. Bakal datang situng zaman datang umat yang Kanjeng Nabi dak manusia wujuhuhum wajannah wujuhul adamiyin mon cetaka manusia mun muana mua pada Nabi Adam anak potona Nabi Adam keng wa gulubuhum gulubus syayatin keng ate setan ya banyak rela setan surbanan nempuk setan suplukan banyak nek Kanjeng Nabi sadabu ya'ti 'alan nasi zamanun wujuhuhum wujuhul adamiyin wa gulubuhum gulubus syayatin. Bakal datang situng zaman dak manusia muanna amua orang keng ate setan. Ate setan naudzubillah. Nah jadi saya rabai area orang yang mau ngajak mabuk, ngajak zina, ngajak tak sholat, ngajak tak abasah, bener kancan ke setan berarti bisa. Jaga kancan. Kancan ini mesti nutuaki dak bareng se bener. Kancan ini ngajak bareng-bareng se sae. Nek nyaman kancan. Nah. Wa fil khabar dan kesebut ing dalam siji khabar annahu sak temene kelakuan. Iku yaji utaka sapa syaitanu setan la'anahu muga-muga ngelaknat sapa Allahu ing setan sapa Allah Gusti Allah. Fayajlisu mongko lungguh sapa si setan inda ra'sil abdi ana ing ngersani sirahe si kawula. Setan neka mun carana kuda toju pengkir cetak ke orang. Tanton orang sepon kebedaan sarasaken. Kebedaan orang pun letek kene yar beres yakni sakit se terus menerus sakit se terus sampai tetilan matena. Ane kesetan selalu toju pengkir cetak anan belum tentu. Anan belum tentu. Nyandingin, merengin. Lah setan ini ke setiap saat yajlis inda ra'sil abd. Setiap saat setan ini ketoju berneng cetak ke penggir cetak ke orang penikah. Fayaqulu mongko ngucap sapa si setan lahu marising abad utruk hadzal din faqul ilahain itsnain hatta tanjua min hadhihi syiddah. Utruk ninggalo sapa sira abad hadzal dina ing ikilah agama Islam. Fakul mongko ngucap sapa sira ilahaini ing ucapan ilahaini pangeran loro itsnaini tegese loro hatta tanjua sehingga selamat sapa sira min hadhi syiddah saking ikilah sangat lorone. Orang sesake senazak ni kayentaren bi setan kakek kudu ningkel agama kakek montrori nganna kakek kudu ngocak tang pangeran ria dua cek ngocak kul huwallahu ahad kakek ilahain itsnain tang pangeran ria dua hatta tanjua min hadhi syiddah sampai kakek selamat sampai kakek tak ngerasaki sakit dari sakit saya rasaki kakek ria. Lah orang ini ketahuan ini cene ke setan Pak. Lemon tahu kan nyaman. Arya tak tahu cek ria setan dia tak tahu. Cek sangku malaikat cek sangku apa? Mun malaikat kita mungkin asorongak nikah. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, kuda bisanya mas setan. Abahtu lakal muharramat ya Abdul Qadir wis setiah apa sih haram kang kui orang halal kang kui sambian. Gepak bisa Abdul Qadir bi surban ikhsya ya lain yang ke wahai makhluk saya laknat bi Gusti Allah yakni setan.
Mun pancen kake malaikat tak kira malaikat dia nyoro bengal ke Gusti Allah jan Syekh Abdul Qadir. Mun kake pancen orang-orang sek yotos bi Gusti Allah tak kira kake ria cek ngajek ngelakonin perzinaan, ngelakonin bareng sek larang bi Gusti Allah. Maka jawab bi setan, hebat sampean Syekh Abdul Qadir. Ampun petong polo beli keker kebeli naik kuda kalaban cara ngak nikah. Maka Syekh Abdul Qadir jawab, mun kaki ngocang kok hebat, naam yud li'anni a'budullaha bi'ilmin, sebab engkau ibadah dekat Gusti Allah bener kosongan kelaban ilmu. Tak mungkin Gusti Allah nyorong kau ngelakuin perkara sing haram kita kira. Ini mun karo kelas sekulibik sambian ngeding suara ngari ya Pak. Pas ada orang wis tau sapa sakake walau aroma masa dibeli. Suara duka ale datang suara ji saumpama. Siang datang malam datang. Tau sapa sakake. Tau sa Jumatan kake, tau sa bejeng kake. Empun lah romasa karena Syekh Abdul Qadir ni ko orang ilmu na luar biasa. Akhirnya epakaton asli na wujud tasanya mas setan nika. Tahu ning orang seyentare ni sandingi seheran nika cek nika setan sebacetnya dah kuda. Tahu ning. Empun derma faida kana mongko ari kalani ono opal amru perkara kadalika koyok mengkuno kang den tinutur. Maksudnya setan toju neng pinggir cetak akoto pinggir cetak ini ka toju akoto haji ana sehat fal khotoru mongko utawi kekhawatiran iku syadidun sangat buh ari ya keadaan sing nika sangat mengkhawatirkan pun mergene kula bari nerangaki setan ria telok tempat saya tak pernah soro nyoro orang lain kecuali dateng tibi bi ratona setan mun beda orang atau obat teh yen tare tibi cek sampai orang ria obat. Mun bodo orang laki bini apolong sebeni mahramah saya tak halal kang ki orang laki neka ben orang laki neka tak halal kang ki orang bini neka yentarin secara langsung bisanya setan supaya terjadi perzinahan. Tempat seketiga indal istihdar ketika orang neka ampun para setan secara langsung datang. Tetapi neka saya sangat ngebateraki keadaan saya sangat genting, keadaan saya sangat mengkhawatirkan. Padahal kula panjenengan setiap saat kudu waspada nggak nikah. Karena kula panjenengan terus etorok buntek bi materi terus. Tak lepas malaikat nih ke kula panjenengan. Deking karo ada entek asoro dari Gusti Allah, dan entek perintah dari Gusti Allah. Cek lagu, cek du malam, cek deki, cek mardi, cek setia dia tak tahu. Saya tahu cuma Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang selopot daripada napanya mana ancaman-ancaman saatnya batin nikah terus menerus kalau panjenengan dadi sasaran daripada malaikat Israel. Oleh karena dinto syaro masa aman Al-Imam Iyas bin Qatadah adabu Imam Iyas Al-Qatadah adabu ketika beliau ketengal sehelai daripada rambut beliau seampun lah oben cuma ngetelak situng oben sebenarnya obun Kanjeng Nabi juga oben Kanjeng Nabi neka berdesa adebu balu belas berdesa adebu peto belas benyan oben Kanjeng Nabi oben Kanjeng Nabi berdesa adebu peto belas berdesa adebu balu belas bayang aki Pak cinta na sahabat ke Kanjeng Nabi sampai oben bitong binene sambian sing ngocak cinta asara tak tahu ka oben gini ku tak kira tahu. Cek selake jo oben berempat tak tahu. Mak dadi oben kini caltong berempat tak tahu. Cek caltong ta cek buto cek pasangan cek seberempat asli tak tahu sebini. Bayang aki sahabat nih kale. De oben Kanjeng Nabi ini ke oneng persis bersada bu peto belas bersada bu belu belas karena Kanjeng Nabi ada bu syayyabatni hudun wa akhwatiha. Maoben kangkok surat Hud bentretana surat Hud. Kanjeng Nabi ini ke oben gara-gara surat Hud. Apa surat Hud jadi esena fastaqim kama umirta. Kanjeng Nabi perintah soro istiqomah dari rajana bereen istiqomah sampai Kanjeng Nabi ini mikir sampai oben tak mikir kreditan Kanjeng Nabi tak toman kredit tak mikir dunia sama sekali Kanjeng Nabi ini ke idza ata'a idza yu'ti ata'an la yakhaful faqr. Kanjeng Nabi ini kemun abri saya tak pernah rasa takut melarat.
Saya kakan laku du malam tak dipikiran ke Kanjeng Nabi. Ada orang yang beri nggak Kanjeng Nabi ini mau beri. La ya khauful faqr, sama sekali tak pernah takut rasanya kemelaratan. Jadi ketika Imam Iyas bin Qatadah Kak Dinto ketengal ning obun pon bede sehelai saobu berenang tak pada bi selain yakni pote. Jenggun juga mulai bede pote situng ning obun bede ning jenggun bede, maka beliau adabu aral mauta yatlubuni. Engkau ngetelak mati rela ongku le nyari engkau seti berarti. Karena oben ini termasuk tandanya semak mponan. Cak tebu makroh ke mana bu oben dia. Soal apa? Malai tahu cak kakek tahu aja lah tahu malai tahu. Cak soro tebu ke sebini makroh ke mana? Karena Gusti Allah ni ke kuaku songkan senyeksa orang mon mati keberadaan oben. Maksudnya songkan apa? Berarti iman atau warela? Berarti Islam rialah abid rialah. Benian bi selang jeleng mun sewa tuar berarti lah bolong bolo tau petong bolo tahun abid re nyembah ke pangeran. Lah sehingga Gusti Allah enggan untuk nyeksa men orang ria matena sokor ngebe Islam dan iman seksa songkan ka o bener ya. Waku dadi cahaya ning dina kiamat orang saoben iki. Ki mon mangken ki todus orang obenan pancen. Kene ka dadi tanda cek bahwa orang ria semak dek mate berarti. Imam Iyas ibn Qatadah ni kata bu, ketika ketengal situng oben langsung enga arol mauta yatlubuni, engkau ngetelak mati leteti lenyari engkau setia jan. Ijak dah mengode berarti lah. Cak na pernah kerdu, pernah langker. Cak paten nakuan HP, panaku tasbih lah mula pote je lah. Cak lang mejalang mula pote. Apa boleh semir? Oleh semir sokor dalam keadaan perang. Di sebonoban deh semir arab pas aja moso ngangkep arwah dengode padahal lewat tua oleh semir mengat teropa juga boleh ya semir ya semiran teropa juga boleh. Jadi saat nikah malaikat setuju epeng kira cerita ke orang ini sangat ngebatiraki fal khataru syadidun wal khaufu utawi wedi iku azimun agung sangat ngebatiraki takon sangat raja saat menikah mergen jadi namun beda orang keberadaan sekarat nikah karena orang sekarat nikah panas kapi benegun cuma badan saya panas sampai anggota badan delem ini panas kia bi napa nyaman bi bi rok perok ini kan rok panas wajar mun orang tak kuat di saat menikah. Fa alaika mongko netepono sapa sira bil bukai kelawan nangis wa tadarru ilan dipi-dipi wa ihya illailan ngurip-nguripi wengi ngurip-nguripi bi kathratir ruku'i kelawan akeh ruku ini ka ruku bener rokok iki keliru bi kathratir ruku'i kelawan ngakeh-ngaken rokok wasujudi lan sujud hatta yang jua sehingga selamat sapa sira min adzabillahi taala saking adabi Gusti Allah taala. Maka derma cara untuk selamat dari ngak nikah keadaan sing ngak nikah terus selamat derma dari al khatar syadidun wal khaufu azimun dari kegebetiran sesangat dari keadaan sesangat ngebeteraki ben ketakuan sesangat agung harus ekatakok keadaan sing ngak nikah kang gulban panjenengan. Cak anggap enteng nih kak, cak anggap enteng. Keadaan sing ngak nikah saya kudu bi setan bu, kula ben panjenengan ini tak bakal kuat ikut setan, saya kuat ikut setan, tak bakal kuat kula panjenengan ikut setan. Kecuali orang-orang saya pilih tining Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini bakal kuat, ingki paneka nerima godaan dari setan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dabu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim.
Allah Ta'ala debu, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, wahai orang-orang seberiman cek sampai norok buntek tengkakna setan. Gusti Allah tak debu la tattabi'u syaitan, cek norok setan, tapi cek norok buntek tengkakna setan. Setan ini kan di tengkaan. La tattabi'u khutuwati syaitan, cek sampai norok buntek tengkakna setan ini kan di tengkaan loh. Gusti Allah tak secara langsung ada bula tattabi'u syaitan, cek norok setan, pantas. Ini kan tan la tattabi'u khutuwati syaitan, cek norok buntek tengkana. Tak norok setan, keng norok buntek, norok tengkana ya pada bi norok setan berarti jadilah. Setan ndak remah, lopah ke Gusti Allah. Setan ndak remah, maksiat ke Gusti Allah. Setan ndak remah, sombong, setan ria, takabur, setan ria, ujub, setan ria, bangga diri. Ada termasuk norok buntek tengkana setan berarti. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, sapan orang senorok buntek tengkana setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ada cerita setan ini ngajak bareng sebagus fahsya. Fahsya ini kebenar hanya sekedar dosa, tapi coba dosa ki coba pak. Benar kun cuma fahsya ini kebenar kun cuma dosa biasa. Dosa ben coba orang todus ngidingaki ini kenyaman fahsya. Walaula fadlullahi alaikum, mon bener karena fadl dari Gusti Allah, mon bener karena keanugerah dari Gusti Allah, sedepak ke kaula mencenengan wa rahmatuhu ban kebelesna Gusti Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tak satu pun orang bekal lepas daripada godaan setan. Sapa boy? Mon bener karena rahmat dari Gusti Allah, tak bekal kuat nolak ajekna setan. Saya kuat ajekna setan, ada kuat ajekna setan teh man nyaman tok, tak bejeng, tak basah, tak jumatan, man nyaman tok ajekna setan deh. Zina, mabuk, judi, barang sesek asik ketok pun, seneng-seneng ketok. Mun saumpama bener karena fadlullah wa rahmatuhu ban rahmat Gusti Allah, bener karena pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, ben kemuliaan kebelasan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, ma zaka minkum min ahadin abada. Allah taala sadabu tak bekal selamat walaupun situng orang pun daripada golongan kakeh abada selama-lamanya. Walakinnallaha yuzaki man yasha. Orang-orang sek kersaki bi Gusti Allah, orang dia bisa selamat dari godaan setan. Bener orang ben seroban sebisa nolak kajeng setan nikah. Orang-orang sepele tining Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi kudu oneng setan ria moso. Kudu tahu setan ri ngajak gedema. Mergen orang ria mau ngajak bareng si tak bener berarti ro kancana setan. Wujuhuhum wujuhul adamiyin wa gulubuhum gulubus syayatin, muana engak muana manusia keng aten ate setan. Cak torok cak kekancar yang muan nganika tak kira selamat gulu menjenengan. Nah oleh karena dinto, nah untuk terus selamat tidak remacaran dari keadaan-keadaan saya ngataria. Fa'alaika bil buka, pebanyak nangis, wat tadarru', pebanyak DP ke Gusti Allah. Akonin kesalahan dia lah, akonin kelopotan dia, ngekoni orang sepaling banyak dosa ke Gusti Allah, nangis ning tengah malam ke Gusti Allah. Bi kathratir ruku, kelaban banyak ruku, was sujud, banyak sujud, banyak gelak, banyak main domino, banyak main sekak, main gerambol, main domino. Terus selamat dari setan kata jeri ya ben malam. Pas baca apa sih ibadah ke pangeran? Mula orang letak ada nangis sesekali ke Gusti Allah. Iman teh tangis agama teh tangis selamat dari kamu kaulaban panjenengan mun tak banyak nangis ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cak Gusti Allah samarenta akini ka falyabku katsiran falyadhaku qalilan walyabku katsira. Pabanyak pasakone agela pabanyak nangis ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi adabu lau raaitum ma raaitu, mun saumpama nakakeh ngetela apa sek ketela engko, la bakaitum la dhahiktum qalila
wala bakaitum katsira. Mun saumpama kaki ngaten la apa sek katen la bingko Kanjeng Nabi lu depak ke neraka lah tahu ngaten la ke neraka lah. La oneng de keseksaan orang si tak abejeng. Tahu keseksaan orang si azina, tahu de orang si ajudi, si ngakan perkara-perkara si ngakanan si haram. La dhahiktum qalila wala bakaitum katsira, maka entak bekal banyak kelak ning atas dunia, bekal banyak nangis kakek. Kanjeng Nabi ni mau sujud, tempat sujud ini gebecah biang merepat karena nangis. Mun Kanjeng Nabi ni katoju, jenggun Kanjeng Nabi ni kebecah kelebihan aing merepat sekeker ke jenggu. Apa sih tangis akibat Kanjeng Nabi? Takut setan. Cek ke Kanjeng Nabi, ke Sayyidina Umar takut setan ni ke Pak? Ke Sayyidina Umar setan dia takut. Ma salaka fajjala ma salaka Umar fi fajjin illa wasyaitan salaka fi fajjin akhar. Can Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi moci ke Sayyidina Umar. Mun Umar je lebat nang situng ceuleun, setan je tak gelem masalepan. Takut ke jeung bejeungeuna. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, apa boleh ke Kanjeng Nabi? Sayyidina Umar ka takut kok. Tak pernah rasanya setan ni ke asalepan. Apa boleh ketemuan secara langsung. Dep-depan apa boleh. Salepan dia nyelengseng setan. Dia takut ketemuan bi Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa boleh dia ke Gusti Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi nangis malam. Mun sujud tempat sujud terbeca, mun toju alengki jenggun beca Kanjeng Nabi sampai nyap-cap. Kombo ya Sayyidina Husain, putrana Sayyidina Husain, putrana pula Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin datun para habaib. Neng merepat nih Pak, kanan kiri nih. Sampai alampang aing merepat, sampai ngai so ngai nerebed. Sampai dari sekuta akili aing merepat nih ke dari kanan dari kiri merepat nih ke sampai nyongai. Oneng nyongai sampean. Engak kenengna bet lebet aing di saking dari sekuta. Apa sih ketangis? Apa sih keterobi Kanjeng Nabi? Swarga diciptaki kanggo Kanjeng Nabi kok. Takut dari apa Kanjeng Nabi? Neraka. Neraka re haram masuk Kanjeng Nabi. Tak oleh Kanjeng Nabi masuk ke neraka. Oleh karena gak dinto, ku lebih sambian bae se. Candeng kona belalu. Haja aroma sepasteh suargana. Ka'annal mauta ala ghairina kutib wa ka'annal fardu ala ghairina wujib. Seakan-akan mater kang kuyo orang lain. Ada sehari berapa kali gue pun bajang kiring maten. Duaan. Gelak badai bajaran. Pas ki buru badai gendeng. Sekejap kiki kule saya bajang aki bereng gendeng tak rentan. Paste jerialah. Paste sambian nang kiki ya paste tak rentan. Pas aroma sah kanal mau ta'ala ghairina kutip seakan-akan orang lain sewajib mate. Polan ki ngode can ser. Keng cuma tanda termasuk tua, termasuk oben, termasuk sake nikah. Lah orang masih tak sake bisa mati kok. Jadi ben kehebatan aing mata nangis malam karena takut ke Gusti Allah. Aing mata secap-cap sekeluar karena takut ke Gusti Allah nikah si bisa matein dari api neraka. Aing lain ada pemadam kebakaran je aku. Pemadam kebakaran yang neraka aja tak ada. Apa sih bisa matiin api neraka? Sobung. Saumpaman secap-cap api neraka keker ketunya. Kau berkapi salam tunya nih kak. Arya pas ngober kulit bisa mbian pak. Bisa mate api neraka bi aing mata saya keluar li khosyatillah karena takut ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mun bener karena orang yang nangis tengah malam pak, dunia lancur lah saben lah pak. Mun bener karena orang yang soleh nangis ku lebih sambian Allahumma ufir lu ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Mun bener karena orang saat dua kata ria tengah malam, aduh gunung releduk lah babilan, tasir redumpal lah babilan lah tak sanggup lah. Mun bener barokan orang-orang yang nangis tengah malam ke Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di antaran para ulama penyakit merepat ni kok sakit sahara merepat ni. Kacamata kasa tak napa nyaman tak cocok, kaca merepat kasa tak cocok. Akhirnya periksa ulama ki beude sampai makin kiodi. Akhirnya merepat sampean ni ke tak beres, tak bisa sehat
kecuali sampean ambu je nangis. Apa dah guna ulama kriya? Dinalah masing kok butah tak apa-apa. Mun bening kok siapa boleh si nangis saja. Masya Allah. Saya keberek umat Kanjeng Nabi. Saya keberek kaul mancinengan. Mun bening karena orang-orang saya soleh, saya nangis, saya sujud, saya rukuk tengah malam ngak nikah. Apa dari gula sampai? Nikah lah apa? Pro kon. Tet setet naji ya. Ajan domen najiri ya berung dia. Juto neng wifi ruah. Mun benih karena orang yang nangis kadang iya pak. Wallahi ancur lebih lentunya nih buna. Karena ria pangeran burung si bentua. Karena ria kiamat burung si serepuah. Saatnya menolong malaikat Israfil kela. Oleh karena kadin to. Cak den tak di itu saya setero nangis. Ku lebih sampean kan nangis paling karena keelangan, nangis karena kepatihan. Keng nangis iman tak pernah. Nangis entusah tak pernah. Padahal nangis sekuleban panjenengan secap-cap dekat Allah Subhanahu wa taala aneka adalah tangisan sebisa mateen daripada apoi neraka. Tetapi bisa kulit sampean bisa ngebai pemadam kebakaran je bisa dari mangken. Keng bune kuakku mangken sare dari mangken ngebai pemadam kebakaran kade. Cara nah nangis ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang mula tak pernah nangis ke pangeran ke bekal atos atena. Bekal atos aten. Bahkan debuna para ulama orang montro nangis setengah malam sorongis menangis ya tabaka soro paengak ke dosa kita gelem nangis soro engak ke neraka kita gelem nangis soro engak ke mate mun kita gelem nangis aten sara gelu berarti lah mun cara telur iki pancet tak mati paengak ke dosa tak nangis paengak ke neraka tak nangis. Pak engak kamate tak nangis. Apa boleh saya menangis atau ya kek je lu malah nangis. Jadi orang mulai tak nangis sekali ke pangeran ki alamat atos saknya maate nikah. Nah menikah cara montoro selamat keadaan al khatarun syadidun wa khaufun azimun ketakuan seraja ben kekebatiran se dahsyat gimana di saat kuluban panjenengan istihdar ketika kuluban panjenengan ekalanya maka setan ni kedeteng nih nyata secetak kuluban panjenengan beng sebeng nikah ngocak kul ilahaini itsnain ngocak pangeran kake dua cek ngocak pangeran kake pangeran situng Gusti Allah cek sampai kake ngakone Kanjeng Nabi jiria cek sampai kake ngakone Kanjeng Nabi jiria nabi hatta tanjua min hadis syiddah sampai kake selamat dari keadaan saya kadaria. Jadi nikah ki mula tak bisa walaupun tak bisa mungkin yang dalam bulan Ramadan ni sekalian be nangis ke Gusti Allah sekalian be selama bulan pasan ni ke mak pola siapa ki bekto saya tepak kang kui nangis sentusa nikah karena kuleban panjenengan benih sajen jauh sajen semak benih sajen napa nyamana benih sajen jauh sajen semak dek saatnya mah kematian menikah. Nah, fa'alaika bil buka wa tadarru wa ihya'ul lail bi kathratir ruku' was sujud hatta tanjua. Mula banyak sujud, mula banyak tadarru ka Gusti Allah, banyak ruku' insyaallah kaul mancinengan bekal orang teti orang selamat min adzabillah dari adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ilah Abu Hanifah ayu dzambin akhwafu bisalbil iman. Imam Abu Hanifah tanyaki dosa apa sepaling ngebetiraki iman neka edel-edel iman neka cabut insyaallah rangaki laku insyaallah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi mahluqatik sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا باتن لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما نهضى بالخير ننفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك فحسبنا الله صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام السيوطي وأصولهم ومرفوعهم ومن انتسب ثم يصاب بهذا الملجأ الجمع وزوجة الوالد أحمد وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضر والندامة وأن الله يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا القرآن وما عملنا من عمل الصالحات في هذا الشهر المبارك عيد علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب وترضى بجودك يا أجود الأجودين وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.